kiszámoltam 3-at, mikor meg... Nem tudtam, mi az oszra várni. Nézem, hogy ellenben van, vagy nem. 3. számoltam. 75 kg, 75 Német Zsuzsa következik, felkészül Péter, Ilona Réninger, Katalin Norma. Alice Brody. Next lifter is Ilona Réninger from Germany. Prepare Katalin Norma and Ariela Amitai from Israel. Stop. Baris Godi. Marad a sor, same is weight. Next lifter is Katalin Norma. Prepare Ariela Amitai from Israel and Dominika Hojsikova from Slovakia. Maris Gordon. Fölnő, 95 kg, 95 kg in a bar. Next lifter is Ariela Amitai from Israel, prepare Dominika Hojsikova from Slovakia and Tarjányi Zsuzsa. Alice Brody.
sul. Under 15 kg in a bar. Következik Taljányi Zsuzsa, felkészül, prepare Anita Mahoney and Virpi Fokila from Finland. Egyes a villa. Párizs belül, Taljányi Zsuzsa következik. Chief referee, live please. Érvénytelen a gyakran. 117 és fél. Under 17.5 in a bar. Next if there is Anita Mahoney, Virpi Fokila and Piroska. Follow. That is rolling. Done. Ladies Sage. Next lifter is Virpi Fokila from Finland. Felkészül Horváthné Balogh Piroska and Julia Kostulova from Slovakia. That is loaded. Horváthné Balogh Piroska következik 142,5 kg-kal. Next lifter is 142.5 kg. Balogh Piroska from Hungary. Prepare Julia Kostulova from Slovakia. Next lifter, Balogh Piroska. 42.5 in a bar.
Felkészül Pripér Martina Olimptová, Szlovákia. From France, Katrin Gerard.